بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق خوش گلی برای مسلمان و گلی جماعت هجا راحتی و آسانی جیان و جیهانی هدف و داخواز ما همویایا ام همو دخوازن دوان چند روین دنیای دا بدلک آسان و بمیجیکی راحت عمر خود در باس بکن. ام تو کسی نیشینن و کس جی من ایشینی. ام مالا کسی خرانکن و کس مالا مخرانکی. گلو زور و زحمتا ام بگهیجن و هدفی. جبوگو ام بگهیجن و هدفی و آرمانجی چه لازم و پیوستا. گلی برایان چاوا خدا هر تشتی بقانون و نظامک خلق کریا جبور راحتی و آسانی جیانا مروب جی قانون داخستیا گه بدن قاصد خدا چد بیجه هر یک جوا مسلمانان چه خوشی و فایدین گو جبو نفسا خود خوازه حتی جبو برای خوی مسلمان جی نخوازه او نباورمنده براستیا یعنی باوریا وی کسی نتماما اگر مروب رعایتا به قانون بکه و جیانا ویجی بخوشی و راحتی دوام بکه لی چه وقتا مروب نبهاوای قانون خدا بکیفا خواه تب بگری راحتی وی نامینه تبگر و معامله مروب بکسین دیتر را چقاس نرم و خوش به جیرانتیاوی چقاس بدرستی به شریکاتیاوی چقاس بصداقت به تبگراوی دگل افراد مالباتاوی چقاس بی اداره و شفقت به رحم و شفقتاوی جبو کسین حوجه و بلنگاز چقاس زیده به یعنی اخلاق مروب چقاس خوش به جیاناوی جی اوقاس راحت و آسان به اخلاق خوش صرف نجبو راحتی و آسانیا و جیهانیا خوشی و آسانی عالم آخرت جی با اخلاق خوشا رسول الله دبیجه رویا قیامت د ترازیا مروب مسلمان دا دناب عمل نوی دا جا اخلاق خوش گرانتر تو تشتکنینا خدا جا کسی اخلاق پیس قط حزناکی هم دبیجه براستی رویا قیامت اوان کسین جوا امتا من گو ازه زیدتر جوان حزبکم و جهو مقام وانجی نیزی من بین کسین اخلاق خوشن دیسا رسول خدا بیجه تصرف نیو معیشتیا اخلاق خوشی نیو دین مروبیا پیغمبر خدا اخلاق خوش نیو دین نشان دایا اب نقطه کی گلک مهم و گرینگا گلی براین عزیز یک نشان اخلاق باش جوان مردیا بنیرن خدا چه مثال و نمونه یک حساس جحیات صحابیان ده امجی وکی وان جوان مرد و فداکار بن خدا دبیشه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سورة حشر آيتان نها اوان باورمند مدینه انصاری دگلگو فقیر و خیزان بونجی براین خوین مهاجر دسر خورد گرتن بریا خوا احتیاجین وان بجیتانین ایدی چه کسی طمعیا نفسا خوا هاتویا محافظه کرن براستی آوانن خلاص بونا هی اون ایدی چه کسیش طمعیا نفسا خوا هاتب محافظه کرن براستی آوان خلاص بونا هی اون ابو هریره دبیشه مروبک برچی هات مالا حضرتی پیغمبر دمالین جنین ویدا خوارنک گو او مروف پی تیر ببی تنبو گازی صحابیان کرو گوت کیش و دکاره وی مهوانی تیر بکه جا انصاریان ابو طلحه گوت ازی وی تیر بکم ای رسول خدا ابو طلحه وی مروبی گرد بر مالا خوا و جخاتون خواه گوت لبال تا چه خوارن هیا
اوه گوت بغیر ji şîva zarokan tu tiştek nîna. Ebu Talha got zarokan bixapêna razêna. Dema mehvan ji bo xwarinê hate ser sufrê turaba bi çira û lampê bileyza her wekî tu ruhniya wê zêde bike lê çirê vemrêna da mehvan fedî neke têr bixwe. Hem dema mehvan dest bi xwarinê bike hûn jî destê xwe bi alî xwarinê ve dirêj bikin lê hûn jê nexwin heta mehvan têr bibe. Bermaliya Ebu Talha wisa kir. Mehvanê pêxember têr xwar. Lê xwediyên malê birçî razan. Dema bû sibeh Ebu Talha ewî girt bir bal Hezretî Pêxember. Pêxember aleyhisselam jê re got bi rastî Xuda îşev bi we her duwan. Gelek kêfxweş bû. Xuda evê ayetê ji bo wan daxist û medhê ciwanmerdiya wan kir. Gelo kesê got Xuda bi xwe medhê wî bike ji wê bextiyartir kî heye? Ji wî bextiyartir kî heye? Yek ji axlaqê xweş efûkirina eyb û qusûrên kesaya. Xuda du Qur'ana pîroz da pesnên Müslümanên rast dide û dibêje وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sureti Ali İmran ayeta 134. Müslümanên ehlê teqwa got Xuda dibêje cennet ji bo wan amade ya. Ewan kesên axlaq xweş in got dema hêrs dibin hêrsa xwe da diqurtînin. Yani li nefsa xwe hakim dibin û xeletî û qusûrên mirovan efû dikin. Yani kesê li wan teadayî bike yan bi hawakî wan bêşêne heyf jê nagirin. Ji xwe Xuda ji kesên axlaq xweşî qencîkar hez dike. Hezretî Pêxember jî dibêje hûn xeletî û kêmasî û qusûrên kesan bibexşînin wê Xuda jî şeref û rûmeta we bilind bike. Gelî birayên Müslüman, axlaqê xweş yek jî pêkanîna wa'd û peymana ya. Dema mirov wa'dek bide lazim e wa'da xwe di zemanê wî de bi cih bînî. Hevalê xwe nexapênî. Xuda dibêje وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Sureti Nahl ayeta notu yek. Dema ve peymanek da Xuda evî peymanê bi cî bînin. Yani peymana got we li ser navê Xuda daye yekî wê pêk bînin û piştî got we ehd û peymanên xwe bi navê Xuda mezbût kirin paşî wan neşkînin. Lewra dema we peyman da yekî ve Xuda di nav xwe wî de geran dibû kefîl. Îdî hûn çawa vê peymana xwe dişkênin? Bi rastî hûn çi karî bikin Xuda hey pê dizane. Pêxemberê Xuda jî kesê wa'd û peymanên xwe bişkêne ji munafiqan hîsab kiriya gotiya sê nîşanên kesê munafiq hene. Yek, dema bibêje derew dike. Dema wa'd û peymanek bide bi cih nayîne û dema emanetek jê re bête dayîn lê xıyanet dike. Axlaqê xweş yek jî hakimiyeta zimana. Yani mirov bi devê xwe û zimanê xwe karibe. Fuzûlî û zêde gotin neke. Li gotinên xwe heydar be. Dilê kesan nêşênî. Ewil bifikire paşî bêje. Gîbet û derew îftîra neke. Di nav civatan da bi dengê bilind xeber nede. Bi heqê xwe razî be. Tecawuzî hiqûqê kesê dîtir neke. Mesela dema li dairekî hinek kes muamelên xwe taqîb bikin her wekî ji bo dayîna deynê elektrîkê yan deynek dîtir di serî debin yan li nexweşxanê di sıra doktor debin yan di sıra swarbûna erebekî debin. Herkes sıra xwe bizane û nekeve pêşiya hevalê xwe. Di mizgeftan da ji sefên paş ji ser milê cemaetê gav neke. Wan neêşînî neçe sefa pêşî. Yani lazim e her Müslüman bi heqê xwe razî be û bi axlaqê xwe xweş û baş
ببین نمونه جبو در و دورا خوا لورا پیغمبر ویجی نمونه بو جبو حمو عالمي خدا بيجا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة أحزاب آية 21 براستی جبو و مسلمانان د شخصیتا پیغمبر خدا دا نمونه کی خوش هيا گوهنجی درس بگرن خدا رجاو دا خوازا ما جتا ابا تلوی دنیای اخلاق رسول خوا لآخرت جي شفاعتاوي بك نصيبي ما آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.